إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جلی مسلمانا میوانید مالا خودی صلوات خودی سر هوا بن خود با بوریدا ما بحث قدر و قیمت روز عاشورای گیرن استینگی ما بحثی وی چندی گیر که موسی علیه السلام تشوازه کی دعوة پیروزا توحید جهان دو چوار برالمین عز و جل رزگار گیر خود حسکت افروگه دی بحثی وی چندی که این ارکا چه کاری دیهنه چرایی که دیهنه کو گناهید کسی بسلمان پی بغفرن جبر کوی کیا دیار اف زمان کنو کم تداد زین گناه گلت تداد مشنه و چه روز ناچن کو هم توشی گناه ها نبیم و هرگاه وکات سر خوب بلین که سبحان الله دیر نگیرد و توشی گناه بی اری کسی بسلمان چه عبادت بگتن چه بگتن دو کو اف گناه تنی بین غفراندن خود حس کد افرو گلی چند عبادت که بحث کن دوكو بيتا سبب ويتشندي ازنا رب العالمين افروكي فون عبادتي تنب كين دوكو قلنا هتما بغفرن بل هذا الشيء رب العالمين عز وجل قرآن بيروزها بحث كدود بجيتن واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. رب العالمين عز وجل قد پیغمبری ما محمد صلى الله عليه وسلم تشبك تدمس بيدي دون فيزيبك و هر وصاد ایواری داشتی تو نویزی بکه یعنی تو عبادت خود تعالی بکه و تو نویزید فرض جیبه بکه و هر وصاد هندک شویجی تو عبادت خود تعالی بکه شبر چه این الحسنات یذهبن السیئات هندیکو کرنا عبادتی و باشیه بیده سببی وی چندیکو گناهید کسی بسلمان پی بغفرن و بطایبتی کرنا نویزی گلی بسلمانا از عجب گرتی وی جحیلیمه وی کسیمه اوی رب العالمینی کرم گل گیری و جسمه ساخ و سلامت دایی و نویجی ناکتن. از عجب گرتی ما اف کسی هنه چوا سر خدانی تسر بالیف که چوا خولید کفیتن چوا شولد گتن چواش مال بی خود تابت از در و چی کارو برد خودی بجید کت و سبحان الله اف کسی هنه نویجی ناکتن. از عجب گرتی ما حتی کن گید وی غفلت هنه دابی دست بيد رب العالمين عز وجل قلنا تب غفريني تسر خوب رب العالمين بجامينا وتو نفيجت خود دست بيبكا هندي كو كيرنا نفيجو يدبيت السبب بيت هندي كو قلنا تيت روجي بغفرن ويجي پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم حديث كده كلام كده بيجيت الصلوات الخمس ايكش بوات استاكو يد قلنا تب بغفرينن كيرنا نفيجي هرج نفيجي كي بو نفيجي كادي او قنيت من بين وانا دو تشبه رب العالمين دي غفرين تنو دي جيبة مكفرات لما بينهن اذا اجتنب الكبائر اگر خود نگه توشی گناه کا مازن بوی دویدن الا تو توبه کا نسوح السر بگی و نظر یا سر گناه اما غیری گناهت مازن
هرج نبيجي بو نبيجي رب العالمين دي قلناه تغفرينيتن دي بوتو تشد بيجي بوي كسيه بيكو صالة كسر خوب رب العالمين ينجمون دي صالة كجارك وبتنجي عبادات خود تعالى نكريا إيدي دلوي الرجبوي وعزو نصيحات كورتي كرني لنا كان نخير تو بزفرة ذا وتقوى رب العالمين يبقى رب العالمين أرحم الراحمين ودي قلنا تغفرين تنو تدس بنبيجي يبقى وسير خوب رب العالمين جمينا دوك رب العالمين عز وجل رحمة بتدبت والتبكيت كو توجي وكي همي بصرمان دي آرامي بكبيدة دلت أو كسا مرتاح وآرام بي وهروسا ايكش وعبادات دي أبد كود بيدا سبب ويچن دي كتو برفرق خود تعالى وبيو أو قنه التاجري رب العالمين بغفرينتن أبو هنية كتو بيجي أستغفر الله وتو بصفر يا برخي رب العالمين وبيجي خود تعالى يا ربي من تو قنهت مبغفرنا وتو دوبو شو ديارناك وكي رب العالمين عز وجل حديثك قدسي دا كرم كدود بيجيتن يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار أي بنيت من أي عبدت من هنديكو هين شافوا رجا قنهت كان شاف ديت سرداد هيتنو الطاريات يدا تو دي قنهكي وبروجي دي جمال دار كبي دي صادي توشي قنه بي ودي تو قنه كي بل با وأنا أغفر الذنوب جميعا رب العالمين عز وجل باسم بل با أزدي قنه تهمي وغفرينم أو قنه كفتين سريكو حتى برب أسمانا وبلن بوي ووكيت يايا بلن بوي رب العالمين بيستن أزدي وان قنه همي وغفرينم بل با تشبك فاستغفروني أغفر لكم تداخاز غفراندنا وقنهاج من بك وازدي قنه تغفرينم چند يا جانا كسي بصرمان برخوي راستياي بيتن ومحاولة بجد هنديش ويبهتن قنه نكتن بل با فرقت من بين مروفي وملايكات دابهنية ملايكات استطاعت رب العالمين درنا كفن وبردوام عبادات خود تعالى كانوا توشي قنه نابن بل با مروف انسان چند خوب پاریزیتن هر دی توشی گناه بیتن اگر تو توش بویجی هنگی تو بزفریه و برخی رب العالمینی و دو خوزا غفراندنا گناه بخوش خود تعالی بکی نه تو کسک بی بردوام گناه بکی و هشتا تهز را خود دینا نکر بیتن که تو بزفریه و توبه بکی و خودی نکد ملک الموت وی حالتی دار حاده بکشیدن و هشتا توبه نکری نخیر پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم صحابیت بید بیشن وقتی که پیغمبر خودی مجلسه گیرد ریش دخاری ما متابعت گیر هر مجلسه دا پترش هفته جارا 100 جارا دا بیشتی استغفر الله و پیغمبر خودی اهل بحثی و قاصد رب العالمین بردوام استغفارات کشیدن لو اگر تو توشی گناه بوی بردوام تو استغفارات کشه و هر واسا خالقا دی اگر تدبیتن کو گناه تب غفرن و تو پاقش بی او هنیه کو تو صدقه بکی جوی مالکو خود تعالی دایده والله ایکش جوانترین تستایل سری عردی تمنهجک بخودانا بیدن و چروج بسرده و نتن ایلا تو صدقه بکی اگر 1000 کبتنی بیدن اگر 205 دینار بیدن اگر خارنک بیدن هر چوا بیتن تو هاری کاری و فقیر و هزارکی بگی بلا چروش بسرده و نتن ایلا تو خیرکی بگی رب العالمین عز وجل دی گنه تبی غفرینیتن و یی پیغمبر خودی صلی الله علیه و سلم حدیث گیلو کرم که دود بجیتن و الصدقه تطفئ الخطیئه کما یطفئ الماء النار سبحان الله بجیتن هندیک و اف صدقه هنیه گنه و خلطیه جید بتن هر وکو کچا و آگیری وقت مرینیتن اگر آگیرک یه بوجی هبیتن بله پا هرگاه وکا آف چو سر اف آگیری هنه دی تمریتن و اف آگیری هنه نامینیتن اها صدقه بیشی وزی هنه گنه ها غفرینیتن و گنه ها زید بتن لو ایو کسی کو تو توشی گنه بوی ایو کسی کو در معصیت خود تعالی کری ایو کسی کو
دست نورید خودی تعالی بساندی اگر خودی تعالی کرم و مولید گل تکیل بیتون یه دست بردایی به و جفرو که و صدقه بگید و خودی تعالی گنه تب غفری نیتن چند منهجه پاقشه و چند منهجه نمونه و اتبع السیئة الحسنة تمحها هرگاه وکا تو کفتیت گنه دا و تو توشی گنه بوی بستی اوی گناهنی تو خیره کی بکه و بزفره و برخی رب العالمینی تمحها خودی تعالی دیوی گنه غفری نیتن لو صدقه کش وچتویا یدکو گنه کسی بسرمان غفری نیتن والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يلي مسلمانا اگر امس را خوب کن باشه اوی تنی او عبادت تنی بزحمت الكرني نخرنا والله بل رب العالمين عز وجل حس كتن كتو برف خدي تعالى وبتي وعبادت خدي تعالى بجي دو رب العالمين قلنه تبغفني دو تبرف بحستي ببين نيوب زحمتتو بيجي استغفر الله نيوب زحمتك وتو صدق بجي نيوب زحمتك وتو 2 دقيقة 3 دقيقة نفيجي بخدي تعالى بجي اوه همي ريكن بو چنو بحستي اوه همي ريكن بو چندي كو جيانا تيو دنيا يو تجي خير و بركت بيتن و قيامت تجي آفو بيتو اهلي بحستي بي هر وصا عبادتك دي كد بيت السبب بي چندي كو گنه تبي بغفرن اسباغ الوضوء جوان دست نویش گرتن دی بيت السبب بي چندي كو گنه تبي بغفرن وقتی كو تو دست نویشات خود شوی دست نویشه که پاکشو بشین اندام جهد دست نویشه بلا همی طار ببن دست نویشه که پاکشو بشین بگیره دبی دست سبب بيوت چندی کو گنه تبی بغفر نوگی پیغمبر صلی الله علیه و سلم حدیث گیرو کرم که دود بجیتن من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بجیتن هر کسی که دست نویشه که بگیریتن دست نویشه که جوان او یا پاکش او یا درست خرجت خطاياه گنه توی دی چنو نامینن و دی گنه توی غفرن حتی گدوی حدی که اف گنه تنی دیش بنینی که توی و جناف جسمی وی در کبن و دی چن ای چن نعمت اکا ماسونه توی خوب پاکش و بسین که و جسمی خوب پاکش که خودی تعالی یه گنه تشید گرن دید غفرینی تن آخ بوی کسی که 24 ساعت بسر جیوی و چند جارک ابتنی دست نویزش بر خودی تعالی ناگیریتن هر هز را خوشی تیدا ناکتن چند یا جان و جهاد یکو تو اهل نویزی بی و دست نویزی بگری بو رب العالمینی چند دلی تپی هران بیتن چند دلی تپی خوش بیتن برا جیانا کو نویز و عبادت و دست نویز نافدانه بیتن والله العظیم پیسترین جیانه والله نخوشترین جیانه والله ببرکترین جیانه لو دي بجربينه دي برف ريقو خود تعالى فورا حتى دس نفيجا كتو تجري قلنا هتري بغفرن أبي رحمة رب العالمين وهروسا عبادتك دي كو قلنا بغفرن أبو هنية چونا حج عمره سببك وريقك كو قلنا هتري بغفرن وجي پیغمبر خدا صلى الله عليه وسلم حديث جيرو كرم كدود بيجتن من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كسي كتشيتا مولا خدا تعالى ومناسك حج جيبجيت جتن بيقول ويري آخفتنو كارو كريارت خلت بجد بلكو عبادتي خوب در صاحب بجتنو مناسك حج جيبجيت جتن دي زفريتا وي پاقشش گنها وكي ويروجاكو اوج دايكو خوبوي سبحان الله كاچا و بچه وقتی کش دايكو خود بیتن یه پاقشه و یه صافیش همی گنه ها ها دی زفر یوه و تو وصا یه پاقشش گنه ها وقتی که تو چویده
دي چی دو رب العالمين عبادتي كي آخفناك جلك خلت يا مظن يا حرام كو خلقي ما جلك جرى توش بيتن دي چه بيزن دي بيزن نعوذ بالله من پارد خنا دين عربا ما هم دي چي نبيريد چه والعياذ بالله ما تو دي چي پارد خدا عربا يان دي چي سر خوب رب العالمين جميني و طواف كعبة بيروس كي و چيوي جيوي كو پیغمبري صلى الله عليه وسلم عبادت لكري چه مدينة و صراف كي پیغمبري او هني آخفناك حرام و كفرك و تبكي او چي تبيري او نو چي دو پرب دات عربا او چي دو كو رب العالمين اش خرازي كتن اگر تو كسي هندي كرد پرور بيو تجبر كردينيه بيتن اوان ده رجت الويري ورا فعمري خويا دي همية خدمة كردستان بكا بل بابي چي تبيري چي دو عبادت رب العالمين بكتن چي دو سر خوب رب العالمين بكامينيتن خلقي صاروا صصنا جنج چونا حج و عمره پیغمبر صلی الله علیه و سلم بسیوگی بچی صاوا دی پاکش بیش گناه ها و هر واسه پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم بحثی چونا عمریت کردن بود بیشتن هین عمریت خوب بیخ ندیف ایکو گلک جاره هر عمری بکن جبر کو هر جاره که تو چی عمری و مناسکت عمری جی بجید گی دی توش دوتش تا خالی بی یا ایکی دیش گناه خالی بی یا دوی دیش فقیری خالی بی يعني رب العالمين دي بركته وبتتوي مالي دي أبته هي ودي قناه التزي همي غفرن ودي رب العالمين قناه التزي بدن إلا قناه قوم أصلا تهبين تكسر توبة بكي أجرنا قناه التزي صافي بدن يا بتشن نعمتك قوم أصلا تند بركتك قوم أصلا أبدكو قصة ويجهي كري وشوينو أبخش يهنديتي سند برب العالمين بأزماني تنسي در ببري تنسي بيجي كوچند يا خوشه آرامیه کات نفرح و جسد تدول في جهني تجه الدينين الصري عردي لو تأمانت خد تعالى كرم قلت كرت مال بهبو حجب دستنا كيف نوفيتنا هات قصة عمري بك هرا دوفي عبادتي هني ماصن ببيني دوفي كيف خوشي هني ببيني دوفي دل آرامیه هني ببيني بلكي تبصفر يفا حتى كوي رجعت كانت قبري دا حياته همي بدل ببيتن كيسا ومشاكل التحل بمن او شوريت اوسيا خدي سر سهل جتن عيالتنا من خدي تعالى كرمت قلت بجد دعاء بخوب جي رب العالمين عيالي بدت رب العالمين بدرسته فرقه دگر بدرسته طنج بن خدي تعالى هدايته تبدت انه توش گناه دير كوي ده رقصه في جهنم بك جبركو دي بيت السبب بيتشندكو ان شاء الله تعالى قلنا هتدي بغفرن وهر وص اخر عبادات مدفيدن كنت افرو جدو بحث كم او هنيه آرام گرتن سر نخوشی و مصیبت دنیایی گری مسلمانا والله امزانین هنده کسید ناف مدا هی سر جهایت کفتین و اویل ناف ایش وازاره که دادزین هنده کسید دیتین رب العالمین یا کرمات گل کری هاوی گفت که دلیوات سوجیتن کود گل مبن مزگفته بلی با نساخن و نسیم بهن بلی با مزگینی بوان کسی تنی بیتن مزگینی بوان بیتن یا ایکی کاچا وقتی که او ساخت تادن عبادت گر و گفت که جی نفسی خیره و عبادتی بوانا چیتن جبر کوی نساخه و حس کتن بدلی خوبیتن بلی نسیتن لو پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیش نفسی خیری دی بوی هتن بیسین یا دوی اف کسی هنی دی بیده سببی ویچن که خود تعالی گناه توی بغفرینیتن ويجي پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم حديث جرو كرم كدود بيجتن ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه پیغمبر خود صلى الله عليه وسلم بسنين كسي بصرمان صبر بكيسي تنسر خمك الدنيا ينزل سر خمك وصاكو برينو كيف سريبي هاك بتحمل السر بجتن يانجي صبر بكشي سر بچنديكو اگر خمك هادا ريكوي صبر السر بكشيتن يانجي سر بچنديكو نساخ يكي گير بيتن يانجي سر بچنديكو مصيبت اك بوي چه ببيتن سر اوه همي وقتي كو صبر وتحملت كشيتن خود تعالى دي گنهت وي غفرينيتن وإن شاء الله تعالى دي روجك السر عردي بريبة چيتن يصافي بوش همي قلناها
وجو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم دیک و باب قربانی بم بيشن حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها من خطاياه بيشن خو اگر ستريك بچي در بني بيه كسكي را دستي كسكي را و صبري سر بكشيدن طب اوهانيشي قرنهت ويدي بغفر رب العالمين حستت يد اي بصرمان رب العالمين بحسيا وبودتي جري رب العالمين حسيتنكو كرم ونعمتات قلت بكتن لو تصبري بكسر سر مصيبة الدنيا او نخوشيا كنتو تيدا صبري بسر كسر رب العالمين يقول نهيت تغفرينيتن وإن شاء الله تعالى حسكتن تصافي بيوب صافي بتشهد رب العالمين عز وجل لو تأمنت أفكارك اليوم أفريقيا من قوتي إذن رب العالمين همي هزوش كانت خوب كار بينك وروجانا فان عبادة تريد كي دوكو خلي تعالى قل نهيت تغفرينيتن يا ربنا مدعاش سدين تقول نهيت ما بغفريني يا ربنا مدعاش سدين صافي بينش قلناها باشي بهنا دفتا يا رب العالمين يا ربنا مدعاش سدين تو هدايته وان كسب دي بتكون فيجنا كان يا ربنا تو نفيج دلت وانا داشرين كي يا رب العالمين يا ربنا تبرت وانا بدي مزجفتي يا ربنا تبري وانا بدي قرآني يا ربنا تبري وانا بدي عمل صالح يا رب يم دعاش سدين كوج وكسبين أبدكو قسطا حج عمرات كينو وتشين دوكو عبادات يا رب العالمين بكين يا ربنا مدعاش سدين هل كسكي حتى أفروكا تعيال الصالح ندو بني يا ربنا تعيال الصالح بدي يا ربنا هر كسكي ندور بدون ترسل سهل كي يا ربنا هر مالكي هر جنو ظلامكي كيشة ومشاكل هبن يا ربنا ترسل سهل كي يا ربنا تو مالا وانا برف خوشي وبزفرين يا وجنم شويت عندي خلاص كي كمالت وانا تيك بتن يا ربنا تو هداية دلت وانا بدي يا ربنا مدعاش سدين انت كردستان وما خوش كي يا ربنا مدعاش سدين انت كردستان وما خوش كي يا ربنا هر کسی که باشه ولات ما بفتن يا ربنا تو بسر بخیر يا ربنا هر کسی که خرابی ولات ما بفتن يا ربنا تو خرابی و سری بیدو بسکینه يا ربنا از دعاشت کم توش اهلی في مجمع راضی بی يا ربنا از دعاشت کم توش اهلی في مزگفتی راضی بی يا ربنا از دعاشت کم كتو دست و دلت ما وبراين يا ما روج بروج بتركي وزيدلك يا رب العالمين اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نسألك الإخلاص اللهم إنا نعوذ بك من الرياء اللهم إنا نعوذ بك من الرياء اللهم إنا نعوذ بك من السمعة اللهم اجعل الكردستان بلدا آمنا مطمئنا رخيا رخيصا وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله